Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka step sngi sa jan jong ka khat arterik urisau arjar khat kendai kan long ka sngi ka basngosi bat ka bakthang tam yagi para riunge jong ka jala nyamba Shillong hadien bakila yo jing tip ba u Most Reverend Dominic Jala u balong u Archbishop jong ka jala nyamba Shillong u lakhlat no ha ka jing yata khu kali ha ka Shnong Kalusa County ka badon hari United States of America ka kanhun jong ka Batisi TV ha ka jing yakran bat u Diocesan Administrator jong ka jala nyamba Shillong u Reverend Father John Madur ulay itu ba Archbishop Dominic Jala ula late Sharom nado ubnai nailor arjar khat khandai bat ka kanhun jong ki Bishop jong ka thain chate lamingi ban ya kandu yo khpa ba khoj u Pope Francis u khli do jong ka balang Catholic kani ka jingle ya kandu jong ki Bishop na kaleng ki diocese jong ka ri ka perthai ya khpa ba khoj ka Vatican ka julong shi sen ha ka sansnem ya ka bala jutip ru kum ka ad limina visit hadien ka jingya kendo ya Pope Francis ha Vatican u Archbishop Dominic Jala ula late pat Sasha Washington USA ban le yeshimenta ha ka jingya lang jong ka International Commission for English Liturgy namar udairu u Secretary jong ka ne ka commission hadien kani u Archbishop ula late pat Sha California ban le jingo ya Reverend Father Matthew Valankal u bajutrei ha pok ka jalan nembak Shillong bat u balatrei menta Sha Saint Bonaventure Church kabadon ha United States of America Dai haka khatwai tarik urisau arajar khat khandai kat kum katarik jonggari India u Reverend Father Matthew Valankal but u Archbishop Dominic Jala rengkat lang but u Reverend Father Joseph Barakat kat bakidang syong haka kali ban late Saint Bonaventure Church haka por kumbashipo steng bajemen step kat kum kapor jonggari India kat bakidang don halenti kawai ka mini truck Toyota Prius kalawan selat ya kakali ka bakisyong nakibenta ka basyadien Hagani ke jingja u Archbishop Dominic Jala but u Reverend Matthew Valankal kila khlat hashen kat ba u Reverend Father Joseph Parikata ulaman saujur but don menta hapo hospital hapadeng ke jingsha sumar nakaliang jong u Reverend Father John Madur ulayatho baki bor penia jong kebalang ki khmilenti ba yakamet jong u Archbishop Dominic Jala on sawan kit no shanong ba Shillong la kumno ha ka singi palai la ni ka singi thodin Katba kamet jong Archbishop Dominic Jala kampat wan poi shanong ba Shillong nakaliang jong Reverend Father John Madur ula kentu yaki pait reungai ke jalan yam ba Shillong ke jalan yam Nongstoin bar ke jalan yam Jowai bakin bu ya ke jingduai ba kerpang nakabenta ke jingjat hait ke mensim jong Archbishop Dominic Jala bat manla ke janmiet kandon ru ka mas ba kerpang nakabenta Archbishop ha ke yeng mani ba cathedral halai mkra ha ke por san siteng beje janmiet Oi, baca kejadian jong Archbishop di Juni lawan apor wangin poi kha bagi lipat wa pada sekolah kire ki berkoi kira jia bagi mula long ki baca kepada kamu kalau bagi dua boleh bagi jinsino yang orang syarah di Juni penolong ini bagaimana sekarang susu ada jenis ini badba leh sama ai dia kita musyarai agar kau bersyukur idon nyebut na bawan syedang atau apa mauhan dan yang senang kalau orang ini orang ngadu mau musyarai ini jadi Mano manusia di sana. Atom day bagi kila ko mo ki of day bagi. Ni have to high how blay. O tha shu ki tray. But abang kan ni hat kedekan sah jo Archbishop ka kador la jo jiwa. Ya ke bahal ni pay system day kadai ki du fra. Yen ray lay don kubor grani Panginoon kam sisa bangkit kli ialah kejong diocese upah ini mengeskan cucu untuk Kristen upah ini banginan kontribusi cucu abadon bertemu kecindu ijabah adon berbuat kecindu aman ai
Nada kade hakan berkom. Kejinjia kalamati sekejia ni berkoi kuat teman. Di abir ni ya barok. Bagi sei community. Ini sei seluruh yaki pun samawi jadi makin bicara dan pendak yang kita sudah. Bagi kehidupan benda, nong syarahi juni, waspisya untuk meninggal, wabila syurga sampai, wai wabung juni tolong ini, unang menem, tolong macam syarahi unang isya isi, dan rezeki jogi. Watla ke julong ke rukom baya ke met balakhlak no jong uno Archbishop la jutep hapo jong ke Yengmeni Cathedral. Henry u Archbishop Dominic Jala ula angno nadu kapor bo udang im badai ban tep yu u shabar jong ke Yengmeni. Kumban syupun kan mau hang ni yau Archbishop Dominic Jala lakha ha ka khat artarik ubnai naitung jong usnem khat kandai spa sanpuwei ha ka shnong maulai put muri. Most Reverend Dominic Jala
Ubadairu reuniam jongga jingya selok solution of Don Bosco ula syatung kumu Archbishop hau benai nokpra jong usnem khat khandai spa khandai phundai bat haka artarik uyayong arjar khatn riu ula shimti kumu Archbishop jongga jelaniam ba Shillong. Bishop ila late na do benai September sha Rome policy malay kan do yo kupa bukui kata kecing le kan do ku bagi khot ka unlimited visit ka ba barok ki bishop ke de benai kan do te me iru ila late na kan de ka dong lam ngi men do kupa bukui ka ba barok ki bishop jengi ke le tendala dap kata kecing kan do kupa bukui tade te me i don skawi pada kecing lang ka ba de po Washington ka ba de halor ka liturgy nomor ba me i de secretary juga tu ka commission te la le tendala dap kata kecing lang juga ta ka liturgy commission ila le no Sasha California hakaba don katu ngemut ki padar ki bala jutre shani shangi kia don situ ki tre te le jo ila mot bale jo e ka wei ka Paris ka bodon do fada Matthew Velangkal bala khlap agane te mo u nya e ka kali banyalam bishop saka Paris jong u kerteng sing Bonaventure tenri kat bagi dang yai pade lanti la jiano ganega accident te kat kum kurkom joki nong Amerika pat kim sha ban rai ka met klemda le investigation klemda le ka autopsy ganega tai te kila ong yengi bagatakan sim kumba lai hadu sausi te nyep tip lano kin mandra namar mentakam di sing trei sing sejai telah syair sing trai imar ka sing kongor ka di sing syuti jar kata ni perkat ni lagu no adian sansi segamet insawan lam shane shislong insadon ki padat ki bala jutre shane ki bansa senrat ya kamet jungi archbishop te katarik kebangin on tap ye pada tekimpat nang penbu akan ngapor nomor tempat yo jentip na Amerika pada tekimpat la penbu katarik tanginya scam hi bahkan de pokan niga tayo te nakaliang jongi pada ngi kwa ay badong bangila do nong ya lam ba kraw patwit balaya lam yang ina do usnem araja hadu mentah araja kan kandai te ka jingdu kam de tang yang ni ki balong Katolik andri ya ka jai ban re ki amaru de we ne ki breu ki ba nep chmut kam tam ka banang ki kiten ki thli ba fer na kata ka daw ki jiet i ru ban long chairman jong ka liturgy commission hari ini but aga international level pada la long o idang long hi secretary jong betul ka komiti na marke jing tibet jongi halor ka subject liturgy kini gisni sedang naduk mentah gisni sajai teman la ka janmiat san siteng ka person siteng janmiat in sadon ka mas buku ipo ye maneba kan aduk benda poi ka men man kasni katakan long tendala poi ka met pade tingin sadon ta ka bangi khot ka requiem mas ka balong nak betai kita lakhlat men step bat janmiat aduk benda poi ka sriban odep jingkerpan lengi ka dei kham tam e ka jing dwai ka jingkerpan oble nak benda ka jing jatai ka mesim jong archbishop pat kum ju ro la pata ka jing ai pe ki kam ki jam ki ba ila e shediat nak betai jong ki ba ya penyai ki ba ya shimti ya ka kam bahkan yai pe kat kum ka mon ba khu jong ple archbishop ila dei ro nong hi kai jong aba la thumi kum archbishop asnan araja ti osnam araja ri wei adit ka to kan menai ila khot engaban long kum chancellor jong ka archdiocese tadian bala pia no ya ka jalan yang sejauh bersama tebun ki benar ki bade ni kitu jaga ke lalai pai seki jalan yang jongki te ila thung no yang aku vikar general ro dak ba penne ro ko chancellor te kini ki snam ki dunia trilang ngesem bo archbishop ulong arbor betbet agar company kam ba ba jajah ubong kerki ban pendap ya ki kam daripada le jana ya ki kam te kata kade ngala trei esene ki biya trilang ba dia la di mangawa kam slam e ban ya trilang lagi semi probor bakloi tanai jingmon bakloi ban snap ya ke jing ya beni buit ya ke jing ya slok lem
tengah sem kata kalau long berborba yasha yang iki bahaya trailang ya ko por jong hiru bangi sedang iki niki kenon balang barit ya jor kong temai ya ka balang ban im temai ya ka balang te ka tu gede ka bai kamba namar gede ko por jong hiru bangi don ka diocese and assembly ha bangi sim ya kene karai maka balang jong iki ya ha kene ka lenti bangi ko iki kenon balang barit ka por jong iki la pli bon ki pares ni ka pares ka bangi pli kaduk kende ka mau kanong serangan nak bangi pli ka mau pat ni pli ka nong menso ni pli ka umbir ni don lailak ndro po aja ki para bangi hadir balada kia pade ka diocese ka hiar no ka jimbun pai ka arlak siten dan rei kad adu uni usnap kad kum ka statistik jumi macam snap pade ni la keu yang sia ka lailak ndro po aja tinggi lah bersungtu ya ka jeng roi joka ba na ka bata ka Jakarta i bisham te nadu bekipar ke bai dang sedang menolong bishop itu pun snow berbor ba im kwa adap apa yang mana im kwa yang nga imong yang nga yang la dayam nga se tep sabar ka yang mana ti klem ong pada kanu ka jaka ka ba te kata ka syong ni pada banrai hang no namarnya don ka Jakarta mana maru ide nak ka jenga selok selesian ki selesian ki don ka Jakarta la ka jong apa lem jing tap lai mukra te jong ki dai season ru ni don la ka jong tinggi la ban tap ya kanu tang bangin nom tap gitu ni setap ya sendat ba ka yemane ba namar ba inom jangai na ka yemane ban buram ya ka jing kwa jong i tingin setap ya po Allah kan ni ka sikan ni ka liang diang juga ya meneba. Nakaliang jong kabati CTV kala yo lahat bania keren ru bad ki bahayeng hasam jong Archbishop Dominic Jala hayeng kemi hamaulai put muri bad kumjuru bad naki para banget ki baju jan bad ya itu itau bha bad uni unong sharai mensim jong ka jela niamba Shillong. Archbishop ile tak meeting sharum. Natani yo jong tipe ile sa US kan dot ka meeting. Te kacing ya tu jom I kalong ba in poi shani Shillong mata ka sni kat atarek to ni na kum na kayi I otrai la poi mata sni ten rei ka kacing ja ba susi kalong mene kum kayi nangi si para mangim dot kemir pasu I don si para ti lain ki padar man step ki wan kesiu hayin jokna san arpo te kiban presbel kiban ya tu ki ong ba ra ta bor ba I Archbishop Indonesia kelat accident te ta ka cingja ka bangim sutu bangin la pediang te kata ka cingja ka susi la petip eki para jonga ki besok menuju compound la petip ini men rang ba mal ini di men rang ba pan kong jongi mencerang Nangta idon si para iba buat ini di doktor resepsion kas teja mau ki hujan tinggal petip ingi kem ong ba ila klat I Archbishop ni ongwan wut seyeng ba dun kam pusi na muk ata ba don be stom ibra ka to PPA te na ilawan ya tu bindun su tinggal sa ko undung baro ba kum kata kacing jab susi naman imi da kamet bukoy pakya hadu at mata ngis ngobo o ubadum tap kayin kasam jengi bangim la pediang ya kani kacing ja te kum kayin kasam te ngi tap kacing susi ke bacur lo kacing klat san kendet kacung I bat kawai ru ngi tap susi ba kale ja sabar ri mo krem depang krem de stom kalau long kacing yap mat kacung I cingja accident te halor kata te ni kumbahin kasam te ni dang up mata yakta ka kubor lanu kindep kita ka US man pendep kita ki kam ki jam jong kamet jong I bangin up hadu kasni poi kata kamet jong I ka basa jani ha ka lai phok tarik August ipun yang lai phok tarik August oh I ong ba don baklat te siapa mulai no kuat ki bahayeng te I onga don si kawati
tanga petip te ong ni pet nga onga ngamla balet amal don ke stom ti ong petip ikitiki para joki baro kinyalet tetang katahi ngayo kan i bar anak kerban bakar atarik in one cungo mo yang ngar mar masustom kursi da kani ban kubur apa susi ayo kani kasi kan atarik kemau chung i chok ngi kum ya imen te kemau long sisya kum men kum ba don barabor ha lengkap bat ni ha kecing jaji kemen kecing susi ijuan barabor bai dalat por inwan set ni ki niam nomor 50 ke program imla banwan barabor namo relak no tang si kecap ila wan ru ke yayi te nak ta ka we ru ba petsa cikemau yang ni namal betata san benai kelat tau pun ru juga pun juga para juga tema imdon idon satis po romi takapor penbiang penbit jing duai gi condolence gi jikren gi balok lembaki mobile lembaki WhatsApp te kalong ka ni du no king kum ka yeng kasam kan bangiyo jiktip te gi ong hana ni Thursday la ne Friday within this week kan poi ka metiap tang bahan ko no ngim pat sure ka metiap ni kwa ban penrung hang ni ye ak nung kata ka sok ko ba at stasis ci penbet te isya kim sya ni syukur kuas kenya okay dala da primary class nang ta ile join no po jin sabiyo generate house nem ribuan long niam no ta ordinya i hau 77 ublundo mata dus nem jubilee jum i at katak bishop i hau 2000 aku cepat sam untuk jumeu para jumi bangi sosarong lope kedan bulong wajib nang sirajo bang cuma dengan kalau kapur mengenai kena para jangan buku dengan bar ini bishop nungi para kata berbuan haji bermau ini para ngiran language para prasenang bersama ya pan kata haji bermau bang iu kenal por dan kena por hang de hagan ni kalau ke ba kendit yang ni ba hak step dengan tangsi kita dalam bahasa baru apa dungai ni so ya ciklat jeklat kendit jong uklido jong apa kaslik hagan ni kedai si Selong kalau pen lengok dia baru aktif yang shock ngolah ngok baru ya itu jeklat nak bajong abang yoso nama bidon sapo Amerika baru ban attend ya ke meeting kabang ilong chairman mai kata ke meeting tenre kata ke jenis jogi ke jangan ke jenjang sosi te baro hi ndai tamanga baro hi kipai ngai ngilalong kendut nang man le isu le man berkhat ke mipat untuk ketien su ban express ban ong dak mipat no su di tangita hi baro ni sibu ah ke jing duai ho bre dengan ban uru di bro ke mangi hi unai ke jenjang thai ke bang jekon